Kanchi ngwala boshego mostly ke composer music wa boshego mo go bang ke tswang gona ke trile na go entšhi le ka composer music ka something different then ka ba beat ya reggae ka bona and mo ke itirela mbontšhi go shatse ke a dingwala ga di noto from the ka tsana e nna no re ke trile go shatse di na go tsaya le la parish jwang because gantse ne lo le bana ka tshelo isi ke wa twa ni then ka fela ya fa mpirinyana ka ngwala so go shaka bontšhi ke ngwala jwang bontšhi ya o tshwana computer ka gantši bošego nna sa re ke apaya bošego mongwe wa ka e ba ile right so just on a little panda, which you take up a jammer of what blue flow. I'm holding because of as a musician. So you push up blue flow to go for a jammer of a spell, you never run a pill or one or not, and it's a rate or one. Mostly music wa ka lona ke rata tota influencer ke style se Don Carlos rata go pala ka sona gantši ya so na SEPELA bošego marasta if you run away from your peace never run away from the Lord never run away from this SEPELA bošego le marasta SEPELA bošego le marasta SEPELA bošego le marasta so very very strong because ka ya music ya ka gore na rata mang a kenya gore ke be somebody ke be mama ke sanje ke le gore ke be for the time so keyboard ke yona down compose ke ithutile lona most of my song ithutile tsona gale SEPELA bošego le marasta is a song that I love most ke wa bošego le kwa la pile ke le robale ya ka ke na no ke studio sa ka se go nyantse ke tebeletse so SEPELA bošego le marasta ke compose so gospel ke rata sometimes but not that whole like bošenyane
of my song. So I try to compose it gospel all the time, but I try already make a reggae. Okay, hold on, let me check the piano. Fuck it. Okay. So mostly reggae artists, they use corina and pen flute to make it reggae. They like a mixer reggae, pen flute, they are corina or they are very, very strong all the time. Yeah, so I'm a Rastaman, so I like to play reggae all the time, but even gospel, so I like this sound because it music will be heavy. Yeah, the music will be heavy, very strong. Aye. Something like it style.